IFM News. IFM News. IFM News. Lokal. Timais ket maysa kadagiti essential agricultural products nga isu ti pagpampanakel ni Ilocano kadagiti kabangibang a lugar. Ngam iti Ilocos Norte Agricultural College ket pinagkadwada ti baro a teknolohiya ken ti traditional a panagmula ti mais babaen ti corn maize babaen iti programa ti inak nga intayon inak. Actually, itong corn maize, dito lang ito nangyayari sa Ilocos Norte Agricultural College. Sa lahat ng paral dito sa Ilocos Norte, inak lang po ang merong corn maize na katulad ng ginagawa namin dito. Gito'y nga ipakita dati kinapintas ti inak babaen iti maysang obra maestra ang mabalin kapay amayaw awan no kas bilang sumreka iti uneg ti corn maize. Meron kaming programa na tinatawag na Intayon Inak. Ito ay isang programa na kung saan gusto namin patatagin ang turismo sa agrikultura sa paralan namin. So marami kami mga inisyatibo na ginawa katulad ng rice paddy art at pangalawa itong corn maize. So pagkatapos ng rice paddy art, corn maize naman para mag-attract ng mga visitors at para ma-appreciate nila kung ano yung mga proyekto na ginagawa namin sa inak. At isa pa, para talagang mas matuto pa yung mga estudyante namin kung paano magtanim ng mais, paano sila alagaan, magpapatubig. Pero mas ginawa lang namin mas innovative ang tema para alam natin na napakahirap magtanim ng mais, pero kung alam nila na may patunguhan talaga yung pagtatanim lang ng mais, mas ma-enjoy nila yung pagtatanim kahit napakainit ang araw sa pagtatanim. Pudno at agrikultura no kas bilang makitam ti importansya na ket maalukoy mo dagiti ubing ken agtutubo ang mga dal iti daytoy. Di ba nakisarsarita tayo kadagiti agtutubo ket ditoy nga imbensa-bensa ti importansya ti agrikultura ken ti corn maize kadakwada. I think, sir, that this experience is such a wonderful one, sir. It is very amazing. And as a former student of INAC, sir, not just a former, but also this school, sir, played a vital role in my life, sir, as a student. And I think, sir, it is a pride in me, sir, to have this event like this again, sir. And I think, sir, the experience is something that you cannot truly express it into words, sir. And it is very wonderful that some PBE teachers, and also facilities and stakeholders have come up with this kind of idea, sir. Not just because INAC, sir, is also promoting tourism, and I think, sir, this will be a great idea in order for other people to come here, sir, and also tangkilikin yung inak, sir, and as they say, intayon inak. Of course, this way, agriculture will be portrayed as also fun, sir, not just the pagod, the pawis, and of course, the pagod and the pawis is also worth it, sir, since they are seeing people here having fun and having a lot of excitement. Iti agda market nakalukat ti corn maize sipod iti kalman aging gana inton April 25 iti mismo grounds ti Ilocos Norte Agricultural College. Para iti IFM News, Idol Lawrence Martinez, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News. Lokal.